Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla khasi bajantia ki bidangdon hapo gajing shahikai jangka subsidiary training center border security force ka Udhampur Jammu and Kashmir kum gadak kajing burom ni kajing klatno jong MP Kashalong parliamentary constituency u Dr. Ricky AJ Singkon kilapha ek khubor snolem shiki bahayeng hasem u Dr. Ricky haba ajing kren uwe na ki samla ulong bana kalyang ki samla STC BSF kapan pau kajing snokya halor kajing klat kendet jong Dr. Ricky bat ai ka nam jingero shau Kong ni siap ngaingo yo blay terekan rat ubala ri sumari ni ubala ai ni kasi pa ikenat ubala ri ni pan bari like na jong saw na dinu jing jing di jam tak sini iban pau kajing sulem na gumta i baying asam jong di Dr. Ricky Singkon di MP burung jong ni kun i sa po ka STC BSF Udhampur Jammu Kashmir ni pag jisusi ba abang yo singaw paniyo kubor ka ba i MP Udhampur Jammu ilalay no nagani kaslap tay sir wala idon nagajing kedukam agajing tinjar paniyo kam yo jam kisang samla andrai pila yarap pila sinyang na bunta ani ka special recruitment ito may kalaya yung kabis yung bajong P ilayo ekani wala ka jilam may kalaya jungi kadon po ka reservation policy ilayo pa na kani na kami redes but kabasutan na kalong makanday po percent na kani kalais papus today kasi jentia jungi ta sir nim la man klat yapi bat ni tubut junom yapi wat la hindon lang syubani kani keslapate ane kanam jumpi kani ne junom pani ne tertoi jingle pha jumpi bat nyiru gular bangin ada ya la kejong kali kajat benriu kumapi lale pat pila pini nuksa ini ikun sama orok kawai kawai kabang alalap pe Dr. Ricky Singkon ide ibriu pas ngure aba ipoi cheni banwan report ani kasantrik Desember andrei report andrei jing jar bangyo kumgi ajakasa apo Delhi andrei walang akol i akasitang sinya akatar sitang minmet ki maipat ikloy banpik bat bansim ka kol banyala panpin wat ring sa laming kani kapan pau ya kajing surit pagkajing baham sim jong EMP pe jongi sir sanang lai sok ini ay perto junom ya pi ya gikam pat kijing lai bha jong pi mulai subon jai hind